ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kertong keseng Kongres seorang kam konstituensi Mbak Jonathan Sim hakap kendai truk lalingkot arajar pausan ratep kerteng banyak hunnya ke election MDC syekiying dorbar tau anjong ke Khasi Hills Autonomous District Council kebansalong hakap puai truk rempang arajar pausan. Habakaran jikelat Partai Kubor Mbak Jonathan Sim berang hunnya ke election hakesin meningkong Ulang habakipat ba ke jia dikenang mikman ke dibentip ba ke district council ke dikayap ke im jang zai benriu ke penne ke bayada ke reti ke dostur ke kendo ke siap ke sinsha ke khadar jang gi it ki hima bat ki shnong gi thau ling ba ke jing pen kubor da ka an jang ke kernet benriu. I, Shri Jonathan Sim, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 6th Sorangkham District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kali yang kecungiru abangi poi hakbor tangin buddin ya ketuka amendment sispa arpusan amendment baladap man kini nginang ai buddin sisu kenang ba kecing mentoi kalong ya ka konstituensi ya ka ri ba kacai penri ko cungi ke barokoi dah bangi phai kini ka amendment menta kumba kala le ki ong bangi ron kami ka direct funding ngila don kam sisa barngi pej tung municipal tung pansitira ngiyo ka direct funding ngiyo ka direct funding dari hadis council hadu menta ka funding ke bawan kalong kawana sentral pasti nasti pakin bha ke district council te kumta ngidi bandon kam sisa kita ka direct funding kenang ba roi ka pa kan yarap sigun namta kini ka state Meghalaya bahabang pen kum bacing pun beriu hanika state Meghalaya cungi haki konstituensi cungi kategori India juga berberok woi ladang ikan kulum i bagi pun semla 100% jadi kita mulai pesan senam kata tiga semua don kamlang kumbaong ketin bangi don kami teki youth in politics kumta ngarung ami sikman kum semla rang ba 100% lang nam ta para semla om tang para semla henry ya ki imlang kasalang ya ki riurang ba kilok mi kilok pahi baro bangi cit ki nikmat ate bedis konsil iri ben pensiong nong rimha habang thai kayap ki im chung cai ben rio panidai ki riti ke dustur kesin syar khadar kayo pateng ke her pateng ke tungi nang ta hawi dei bat ka khinkur khincha ke tungi kesin syar snong sin syar thau tekum tang tik ben pej bha habai dei bekani ke benta man yana ban penek pensa ya ka ni ka khnit ban rio ya ki riti ke dustur ke tungi